Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudendi bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya 25 mu kakaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda byibonekeza ndetse n'amakuru agezweho ajyanye n'imicungire y'umutekano mu bice bitandukanye. Muri amakuru tugiye kugaruka ku nyungu zikomeye igisirikare cya FDNB kigiye kungukira mu kuba cyaragiye mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo. Turaza kubabwira ibijyanye nuko hagiye kuboneka inkunga idasanzwe ijyanye n'ibikoresho bya gisirikare bigizwemo uruhare n'ibintu bitandukanye birimo accord de cadre de coopération militaire, amasezerano yagenga ubufatanye mu bya gisirikare ndetse na accord sur l'industriel de défense, amasezerano y'inganda zikora ibya gisirikare ndetse na protocole de assistance financière. Bikaba rero ari ibijyanye n'ubufasha bw'imari. Turaza kubabwira ibikomeye nyuma y'uko Guy Kabombo Mwandi ya Vita wo ku ruhande rwa leta ya Kongo yasinye mu masezerano n'igihugu cya Turkiya. Turaza kandi kubabwira ingamba zikomeye zafashwe na General Prime niyo ngabo ibyatumye FDNB yisubiza bimwe mu bice bitandukanye birimo biherereye mu bijabo hafi ya Kamahombo, aho rero bikomeje kugenda bigaragara ko hakozwe operasiyo ikomeye nyuma y'itegeko ridasanzwe ryatanzwe. Turaza kubabwira ibikorwa byari bihuriyeho na section spéciale de intervention rapide n'itsinda ry'abasirikare b'intumwa zihuta mu bikorwa byihutirwa. Turaza kandi kubabwira bataillon de reconnaissance avance ingabo zishinzwe ubutasi. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na compagnie de soutien logistique, aba rero n'abashinzwe ibijyanye no kuba bageze ibikoresho ku mirongo y'imbere y'urugamba. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye n'amagiri ya gisirikare gukoreshwa harimo fait de stabilisation ndetse na infiltration fictive ndetse na manoeuvre et intérêt biriko biragenda byibonekeza. Turaza kandi kubabwira ibikoresho bidasanzwe biriko birakoreshwa birimo drone d'observation de nuit, radio tactique cryptée, mini antipersonnel, drone d'observation avec les technologies rénovées ndetse n'ibindi bitandukanye. Banywanyi tugiye kurebera hamwe biriko biragenda byibonekeza kubirebana n'umutekano. Turaza kandi kuyifizi tubabwira ibikomeje kugenda biberayo ndetse n'ibindi bitandukanye. Wewe usabwa nta kindi niba ari ubwa mbere dukurikiye hitusyo ndasabone uyongere mu watazongera gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Reka duhere ifizi nyuma y'itegeko rikomeye ryatanzwe na General Prime niyo ngabo. Turahita dukomeza tubagezaho n'ibijyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare FDNB bigiye kuboneramo inyungu zikomakomeye. Reka turambure tubibutse ko ngaha tubagezaho amakuru akomakomeye arebana n'umutekano, politiki ubanye n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Ufyonde sabone ni mu gihe rero intambara ikomeje kwaduka mu bice bitandukanye hirya no hino mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Ingabo z'u Burundi ziri mu butumwa bwo gufasha FARDC urugamba zikaba zongeye kwigaragaza ndetse zigaragaza imbaraga zikomeye mu bice bya Minembwe, Bijabo ndetse n'imisozi ya Nimbibi na Uvira nk'uko amakuru dushyikira bisigura. Mu ijambo ryatangajwe mu nama yahujwe intwazangabo bikaba bivugwa ko harungitswemo ubutumwa bwarungitswe n'umugambi mukuru w'igisirikare cy'u Burundi General Prime niyo ngabo, aho yohereje ubutumwa bukarishye kandi busaba abasirikare be bari mu buseruko bwa leta y'intwaro rusange ya Kongo kurwana kugira ngo igisagara cya Uvira kitagwa mu maboko y'izasara bishobora gushyira ibyago bikomeye ku gisagara cya Bujumbura. Mu magambo ye yagize ati Uvira ni umutima w'ubucuruzi, umuyoboro w'amahoro n'icyerekezo cy'akarere, nta n'umwe wemerewe kuwuhungabanya. Mugomba kuwurinda mwitwara mu buryo bushoboka bwose nk'intwari, aho mugomba kuba mwahagana n'inyeshyamba. Izi nyeshyamba zifite umugambi mubi ariko tuzabatsinda kuko twagiye tubigaragaza kenshi ko twiteguye kurwanirira uyu mujyi.
iri jambo ryashimangiye uruhare rwa FDNB rukomeje kugenda rugaragara mu gusubiza ibintu mu buryo biciye mu bice bitandukanye nk'uko rero bigenda bigaragara, aho rero bavuga ko bagomba gusubiza inyuma twirwaneho ku kibi n'ikiza, umutwe wiyita ko ari uw'abasivile b'Abanyamulenge ariko ushinjwa na leta ya Kinshasa ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano, ariko ukavuga ko ugamije kurengera ubuzima bw'Abanyamulenge bamaze igihe bagirirwa nabi. Kuva kuwa gatatu kwigenekerezo rya 23 Mukakaro 2025 imirwano ikomeye yagaragaye mu misozi yitwa Bijabo hafi ya Kamambo, aho ihuriro ry'ingabo za leta FARDC na FDNB na Wazalendo na FDLR ryagabye igitero ku birindiro byatwirwaneho bizari bihari, ariko ntibyagenze nk'uko byari byitezwe. Mu gihe gito twirwaneho yakoze igitero cyo gusubiza inyuma izi ngabo zifatanyije, bikaba rero byaratumye bamwe mu bagaba b'ingabo batakaza icyizere. Gusa FDNB ntabwo yicaye ubusa, kugeza ubu FDNB isitegura igitero gikomeye cyo gusubiza inyuma umwanzi ikoresheje tactique combinée, uburyo buhuza ingabo z'amaguru n'ibikoresho biremereye. Ibikorwa rero byari bihuriweho na section spéciale de intervention rapide, aya ni amatsinda y'abasirikare b'intumwa zihuta mu bikorwa. Hari kandi bataillon de connaissance avance, ingabo zitanga amakuru y'ubutasi ku mirongo y'imbere y'urugamba. Hari kandi compagnie de soutien logistique, aho rero bigaragara ko bagomba kuba bafite ababagezeho ibikoresho mu buryo bwihuse kandi bwizewe bitandukanye nuko mu bindi bihe byagiye biba. Biravuga ko rero aha niho FDNB iri gukoresha uburyo bwa encyclement tactique kuba bakangiza inzira z'umwanzi mu buryo atabasha kubona uko ageze ibikoresho ku rugamba, kandi bigakorwa mu gihe gito. Ahari ibirindiro byatwirwaneho mu misozi ya Minembwe ndetse na Nyabibwe, bikaba bivugwa ko rero hari agace bagiye babasubiza inyuma. Biravuga ko FDNB iri gukoresha amayeri y'intambara azwi nka Moivre Entouré, aho bakingira inyuma umwanzi bamusatira ku mpande zombi, bakaba rero bamwerekeza mu kindi cyerekezo. Biravuga ko kandi ari gukorwa ikizwi nka feu de saturation, kurasa amasasu menshi ku birindiro by'umwanzi kugeza amanutse cyangwa ahunze. Hari kandi infiltration fortrive, kwinjiza abasirikare babiri n'imitwe bakoresheje imodoka, ndetse bikavuga ko ibingibi bigomba kwifashishwa cyane cyane mu gihe gisagara cya Uvira cyaba cyatatswe n'imirwano. Biro bikaba byagize ingaruka zikomeye ku birindiro byatwirwaneho, bivuga ko byamaze gusenywa, aho ingabo zabo zikomeje kugenda zerekeza mu bice byo mu misozi ya Intobwe nk'uko amakuru adushyikira bivuga. Amakuru yize wari guturuka muri Demiape nabo bafatanyije ku ruhande rwa Burundi Service National de Renseignement, aravuga ko hari intwaro nyinshi zafashwe zirimo mortieri 60 mm ndetse na 91 mm n'amasasu. Hari kandi lance rocket RPG-7, drone d'observation de nuit, ikaba rero ari iri kwifashishwa muri bikorwa byose byo kumenya aho umwanzi aherereye. Biravugwa kandi ko General Prime Niyongabo yakomeje agira ati Uvira ni gateway, irembo ryo kwinjira muri mu gisagara cyacu cya Bujumbura. Mukora ibishoboka byose abarwanyi mu basubiza inyuma ku ntera ndende, tugomba gukumira umwanzi imbere yuko atugeraho. Birero nibyo byatumye ingabo za FDNB zikora ibijyanye no gusimbura ingabo, aho bivugwa ko rero kuva ku munsi w'ejo kugeza amagingo y'abasirikare 300 baturutse muri 12e Brigade Brende baherereye muri Cibitoki bamaze kugera muri Uvira, Kamanyora ndetse na Fizi mu bikorwa bya gisirikare, aho rero basimbuye abandi bari bamaze amezi arenga 6 ku mirongo y'imbere y'urugamba. Amakuru arakomeza avuga ko koloneli uyoboye ingabo muri iki gisagara cya Uvira z'u Burundi agira ati turashima abaturage bafasha abasirikare kubona amakuru yizewe, turabizeza ko twirwanaho itazongera kugira ububasha mu misozi itandukanye, ndetse n'igisagara cya Uvira ntikizafatwa kubera amakuru dufite ndetse nuko ibikorwa turi kubikora. Nubwo ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikomeje kugaragara ko bifite imizi miremire, FDNB yagaragaje ko ishobora gutsinda inyeshyamba binyuze mu mutwe, ubumwe n'ubushobozi bwa gisirikare. Ubu ahitwa Bijabo na Minembwe byongeye kugira ituze, ibendera ry'u Burundi n'irya Kongo biri kuba bizagaragara muri ibi bice.
uko rero bigaragara amakuru akomakomeye aragaragaza ko ibikomeje kugenda bikorwa byose bikomeje kugenda bituma abaturage bagirira icyizere igisirikare cy'igihugu. Mu yandi makuru ku wa kabiri ku igenekerezo rya 22 Mukakaro 2025 leta y'intwaro rusange ya Kongo n'igihugu cya Turkiya bafashe icyemezo gikomeye cyo kongera imikoranire mu bya gisirikare. Ku ruhande bikaba rero bivuga ko ibi bigiye gukorwa bikaba byarabereye Istanbul mu gihugu cya Turkiya, bikaba bije bikurikira inama y'ingenzi yahuje Minisitiri w'Ingabo wungirije akaba na Vice Minisitiri w'Ingabo z'igihugu cya Kongo Gayi Kabombo Mwandiyavita wari uri kumwe n'abahagarariye Turkiya, aho Turkiya yari ihagarariwe na Minisitiri Yasir Gera. Nk'uko rero bigaragara mu biganiro bisahuje abayobozi bombi hafashwe umwanzuro w'uko ibihugu byombi bigiye kwinjira mu cyiciro gishya cy'ubufatanye bwihariye bw'ibya gisirikare hashingiwe ku masezerano 3 yemejwe i Kinshasa ku igenekerezo rya 20 z'ukwezi kwa kabiri 2022, harimo ajyanye na Accord cadre de coopération militaire, amasezerano agenga ubufatanye mu bya gisirikare, hari kandi Accord sur la industrie et de défense, amasezerano ajyanye n'inganda zikora ibya gisirikare, hari kandi protocole de assistance financière bijyanye rero no gutanga ubushobozi mu bijyanye n'amafaranga. Minisitiri Gayi Mwandiyavita Kabombo yashimangiye ko imikoranire hagati ya Turkiya na Kongo igomba kujyana n'ibihe igihugu kiri kunyuramo, aho FDLR na FARDC bahanganye bikomeye n'iza Sarambwe, ndetse bakaba bagomba gukora ibishoboka byose bakigarurira ibice bitandukanye iza Sarambwe zabambuye muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, bagakaza kandi umutekano mu ntara y'Ituri ndetse naho Urere. Yagaragaje ko bazibanda cyane kuri ibi bikurikira. Biravuga ko bagomba gukora ibizwi nka formation spéciale des unités FARDC, amahugurwa yihariye ku basirikare ba leta iharanira intwaro rusange ya Kongo baro bazahabwa ubumenyi muri guerrilla asymétrique, intambara idahuye ku bipimo, contre insurrection, kurwanya abanzi bagizi ba nabi, ndetse bikaba bikorwa mu buryo bwa combat nocturne, intambara yo mu ijoro. Biravugwa kandi ko bagomba gukora ibizwi nka modernisation des capacités militaires, guhindura imikorere n'ubushobozi bw'ingabo hakoreshejwe technologie de pointe, harimo indege zitagira abapilote, ibikoresho by'itumanaho rigezweho ndetse na systeme nshya zo kugenzura no gutanga amabwiriza y'urugamba. Hari kandi citoyenne technologique, ubufasha mu ikoranabuhanga harimo gukoresha simulation de guerre, imyitozo ikoresha mudasobwa isimbura urugamba rwa nyabwo, harimo kandi cyber defense, kurinda igihugu ibitero bikorerwa mu ikoranabuhanga n'ikoreshwa rya GPS militaire crypté, systeme y'ubumenyi bw'ingabo ziri mu buryo bwizewe. Hari kandi développement du industriel national de défense, kuba rero leta iharanira intwaro rusange ya Kongo igiye gutangira gukora ibikoresho byayo bwite by'intambara, arme régulière, munition, drone et véhicules blindés bifasha FARDC kugabanya ibikoresho bitumizwa mu mahanga. Icyo bivuze ibi mu gihe rero leta iharanira intwaro rusange ya Kongo yinjiye mu bufatanye na Turkiya, igisirikare cy'u Burundi FDLR nacyo cyamaze kuba cyabona ko kizangukira muri ibi biri gukorwa. FDLR biri kugenda yinjizwa mu bigo by'imyitozo i Bujumbura, i Gitega, ahagiye hongerwa ibikoresho bikomeye bya gisirikare birimo rero bigiye gufasha uwo basirikare bari ngaha kugira ngo babashe kuba bakitwara neza ku mirongo y'imbere y'urugamba. Amakuru adushyikira kandi aravuga ko hari urutonde rw'ibikoresho bishya FDLR na leta iharanira intwaro rusange ya Kongo bagiye guhabwa. Biravuga ko FDLR bigiye kongererwa drone de reconnaissance zo mu bwoko bwa Baykar TB2, ibikoresho by'indege zitagira abapilote bizajya bigenzura ibice FARDC itarimo, bikabafasha kubona amakuru ya nyayo mbere y'uko igitero kiba. Hari kandi systeme Colare mobile electronique warfare, ni ikoranabuhanga ryo guhungabanya imirongo y'itumanaho ry'umwanzi, kurinda FARDC n'indi mitwe kuba yabasha kuba yahungabanywa mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Hari kandi missile guided rocket sun umtasi, izi ni misile zishobora kuyoborwa kure na kure, zishobora guca mu ishyamba cyangwa mu misozi, bikaba ari bitangazwa. Hari kandi kamyo blende Raptor 2, imodoka z'intambara zirimo ubwirinzi bukomeye ku barimo imbere, zifasha muri operation de certage opération de ratissage,
gushakisha no gusenya ibirindiro by'umwanzi. Hari kandi radar mobile RP 300G ibikoresho bigaragaza aho indege cyangwa drone z'umwanzi ziri, ndetse bikaba bishobora kubafasha kurwanya ibishobora kuba byaza bihungabanya ikirere. Nk'uko amakuru hari abigaragaza, hari kandi systeme de vision nocturne ACFR 500 kamera zifasha kubona neza mu masaha y'ijoro, cyangwa bikaba bishobora gutuma umwanzi ahari abasha kuvumburwa mu buryo bworoshye. Hari kandi technology nk'uko bivugwa, FARDC ishobora kuzabona technology intervention précise et silencieuse, ibitero bitunguranye kandi bitavumburwa, nk'uko bitangazwa ko hashobora gukorwa force spéciale formée en clan. Hari kandi gukoresha abakomanda de commandement décentralisé, aho bivuga ko kompanyi cyangwa se plateau iza gisirikare izatangira gukora mu buryo bwigenga, ariko bikaba bihuye neza n'ingingo zikomeye zigaragara muri ibi biriko birategurwa. Mu gihe leta y'intwaro rusange ya Kongo hamwe n'umutwe wa AFC bakomeje intambara, ibintu kuri ubu bikomeje kugenda bidogera. Ni mwumve n'aya makuru mashya tugezeho. Hari ubwo bw'uko imirwano ishobora gukwirakwira mu bice bitandukanye. Icyizere cyari kimaze iminsi gikura gishingiye ku biganiro ndetse inzira hagati ya leta ya Kongo n'ubuyobozi bw'izasarambwe, kikaba rero gikomeje kugenda kizamo biguru ntege bigendanye n'ibihugu bimaze iminsi bigerageza guhuza izi mpande. Gusa ariko nk'uko byatangajwe n'amakuru yizewe yavuye mu nzego z'umutekano, harimo ibikorwa bikomeye byo kongera ingabo, abarwanyi ndetse n'ibikoresho by'intambara mu duce twegereye imirongo y'aho AFC igenzura. Ibintu rero bikomeje kugenda bivugwa ko no ku ruhande rw'izasarambwe nabo bakomeje kongera ibikoresho ndetse n'ubushobozi. Hari biragenda bikorwa bijyanye na gahunda iganisha ku masezerano yari yizewe, aho rero bivuga ko hari kugenda hategurwa ibintu bidasanzwe. Twifashishije amakuru y'ubutasi tugeraho, ibyo twabonye ndetse n'ibyo twumvishe mu makuru akomeye, biragaragaza ko ibintu bishobora kuba bizaba bibi cyane. Mu itangazo ryashyizwe hanze ku igenekerezo rya 20 Mukakaro 2025, ubuyobozi bwa AFC bwagaragaje ko impungenge zikomeye ku bw'ibikorwa bya FARDC n'abafatanyabikorwa bayo, cyane cyane igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'inyeshyamba ziri ku ruhande rwa leta nka Wazalendo, URDPC, FPP na Maimai. Ubuyobozi bwa AFC M23 bwavuze ko ibimenyetso byose bigaragara ko leta y'intwaro rusange yaretse inzira y'ibiganiro, ikaba iri mu myiteguro ya nyuma y'intambara irambuye. Umutwe w'izasarambwe wasobanuye ko ukomeje kugenda ubona amakuru ko ingabo za leta FARDC zisaga 20 ziri mu bice bitandukanye, harimo Nyanzare, Sake, ibice bamwe bashaka kuba bajya kwigarurira ibice bya Sake ndetse na Minova, abandi bakajya Kanyabayonga. FDNB ikaba nayo yarohereje amatsinda y'ingabo z'abakomanda mu duce dutandukanye muri Sud Kivu ndetse no muri Nord Kivu. Hari ibikoresho by'intambara byagiye bizanwa, hari ibyagiye bigurwa mu Bufaransa, muri Turukiya, Irani n'Ubushinwa, bikaba byaragizwe uruhare n'abasirikare bakomeye ba FARDC bahawe itegeko ryo kongera ibikoresho ku mirongo imbere y'urugamba. Hari kandi na drone za gisirikare zigenda zizanwa ijoro n'amanywa. Biravuga ko ubuyobozi bwa AFC bwasabye Loni n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe n'ibihugu bigize CGRR guhagarika ibikorwa bya FARDC bitahuje n'inzira y'amahoro. Amakuru atugeraho mu mwiherero uherutse kubera ikindu ku igenekerezo rya 16 Mukakaro 2025, abayobozi bakuru ba FARDC bashyizeho ikizwe plan de rupture totale igamije gutera icyarimwe imirongo ya AFC kuva Isake gukomeza Bunagana. Uyu ni umugambi ugamije kuba batatanya AFC ndetse banayambura ibice bitandukanye igenzura. Hari kandi operation Croix de Fer, igitero kizaturuka Iminova kigana muri Sake mu mujyi wa Goma hakoreshejwe indege zitagira abapilote. Ibiro ni bimwe mu byagiye bivumburwa biriko biragenda bitegurwa mu rwego rwo kugira ngo bisubize ibice bitandukanye. Biravuga ko kandi ari gutegurwa operation Tempête de Feu. Iki ni igitero kizaturuka Inyanzare Kibirizi kigamije kuba cyasenya ibirindiro byose bigenzurwa n'izasarambwe muri territoire ya Rujuru, maze akongera akagarurwaho igisirikare cya leta ndetse n'ubuyobozi bwatowe na leta. Kuko rero amakuru adushyikira bivuga, ariko nubwo bimeze gutya biravuga ko izasarambwe nazo ziticaye ubusa kuko zamaze kubaka ikoranabuhanga ritahura ibyo FARDC byose igerageza gukora. Ariko ibi byose rero ni ibimenyetso bikomeye bigaragaza ko hashobora kuvuka intambara ikomeye. Hari kandi biri kuvugwa ko hari gutegurwa
Operation Flèche Rouge ni igikorwa kigamije gufunga imiyoboro y'izasarambwe ivi Bunagana ijya ku mupaka wa Uganda. Biruni biri gutegurwa mu rwego rw'uko bababajwe bikomeye bo ku ruhande rwa Kinshasa no kuba Uganda yarafunguye umupaka uhuza Bunagana n'igihugu cya Uganda. Bivuga ko leta y'intwaro rusange yazanye abajyanama b'intambara bo muri Iran, aho barimo gutanga ubufasha mu bijyanye no gutegura ibitero mu nzira ya tuneli, intambara zo mu masaha y'ijoro ndetse no gukoresha drone. Ku rundi ruhande hari icyizere cyari cyarageje aho byagaragaraga ko ibiganiro bigomba kuba byagarura agahenge, guhagarika imirwano ku mugaragaro, gushyiraho leta ya Kongo mu bice bigenzurwa na AFC binyuze mu mahoro, kugarura igisirikare cya leta mu bice bitandukanye. Ariko ibi byose bamwe mu bakurikiranira hafi biba baravuga ko bishobora kuzaba akanyombere bidashobora kugera mu bikorwa. Ni nuko dusoje amakuru yacu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye fyonda sabone, wiyongere mu batazongera gucikwa n'amakuru akomakomeye abagezweho arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.